Kine e tiwi kei te whakatā te kapa tamatoa I te rangi nei, I runga I te mōhio hei a pōpō tīmata e ngā mahi hei whakariterite I a rātou mō te whiringa toa hei te rā tapu. Nona nahi nei rā ka muia te tauranga wakarererangi o tāmaki makaurau e ngā apataki tamatoa tokomaha ko Sean Johnson te ingoa kei ngā ngutu o te marea. Nāna rā hoki te piro whakamutunga I whakarite I hinga I te kapa āwha I a rātou. Kei te hīkaka a Johnson, ki te whakatumatuma ake ki roto I te whiringa toa, aha koa te kaumārima noiho āna tākaro I te whakataetai NRL. But I guess playing in the grand final is just a whole nother level and something as a kid you dream of doing, and I'm lucky enough to get to do it in my first year. So it's very special, mate. Obviously I played in my first year and my last year at the club, so yeah, I'm just really looking forward to it. Still 80 minutes of football to go before we can sort of really relax and hopefully we'll be on the right end of the scoreboard. Ia hoki te tākoro whakamutunga a te haumā takataka nora hui pōkeka rā a Lance Hohaia. Me te tākoro nui hoki āna mā ngā tamatoa I roto I ona rā tākoro mā rātou. Tērā te wawata kia whakārā kia anō rātou I te mahi I mahia e rātou ki te kapa āwha mo te tākoro kia Manly hei te rā tapu e heke mai nei ki roto o Poi Hākena ahi Tradia. Futuporo kei te whakatata atua Piriwepu ki te tino taumata o tana tākaro. Nā tāna mahi pai I te rā horoi nei ki Wiwi, kua toko ake te pātai, ai rā nei kua mana tāna noho hei kairau mō ngā tukinga nui e haere ake nei. Kei te whanganui ātara a Irena Smith, a nei tana pūrongo. I roto I te pauri ko te hanga tēnei o Piriwepu e whakapau wera ana me tōna kotahi, kia ko tahi rau o rau tōna pakari. It has been tough, but from where I was last year to where I am now, I think it's a huge improvement. No te rā horoi he ringa āwhina ia ma āna hoa ki te whai piro, I tūkaha hoki ia mo te haurua tuatahi me te tekau meneti o te haurua tuarua. I don't think I'm that far off. It was pretty quick at the beginning of the game, and I thought I could have probably stayed on a bit longer, but I was pretty happy with the game time that I got. He kōrero nui tēnei mō piri I nā te rereke o tōna āhua I te tākoro tuatahi mo tōna karapu wainui o mata rima marama ki muri. Kua kitea tōna kaiako o wainui ngā hua o te puku mahi. He's worked really hard at it this year, and you can see the difference, or we can, after seeing him playing for us early in the year in the club side to what he's doing now. There's a huge difference in his fitness level and his work rate. Fantastic. Mōhio tonu a peri ma ngā mahi o muri e hāpai ake ngā mahi ki runga I te atāmira matua. All the hard work that I've been sort of doing in the backgrounds and with Gilly, our trainer, who's been helping me out, and obviously our nutritionist Kat, who's been keeping a close eye on what I've been putting in my mouth. Engari e kore tonu ia mo te kōrero, mena kua puta tōna ihu hei kairau tuatahi. The more game time you get, the better the game fitness. So I guess I'll just be chipping away at that all week and see how things go by the end of the week. Hei te praere ka whakaingoa te kapa mo te tukinga kia kānata. Irena Smith, te karere. Hoi nora, hei whakarā popoto ake I ngā hā kina nui o te wā, ko Tūmamao Harawira. Tēnā koe hoa. Kia ora e mara. Tai hoa ke ngā kōrero mo te kapariki tamatoa, kapa o pango kei roto kē rā nei te ipu futuporo o te au I o rātou ringaringa. Miki, koina te āhuetanga I te kitenga ake I te kēmu a te pō te hātarei. Ko te āhua o te tākaro o te menui ki au, ko ngā pūnaha o te kapa rei I tutuki, ko ngā Māori, ngā kanohi Māori o te kapa kārehe mea I kuatu I rātou. Te katoa o rātou me ki miharo ki te kite I tērā. A kene pēr kua tō te rā ki te pūru tautohitoa Mills Muliaina. Ka tāe ia, engari I te āhua nei runga anō I te kitenga Israel Dag, I te kēmu kia Wiwi, kia au nei ko Israel Dag te mea tuatahi I tēnei wā. Kei te kimi kōrero a hau hei whakahe māku, engari kāri te kitea I tēnei wānei, no re, kapai. Koe ngā kapa kā wero I te kapa tamatoa ki tau nā titiro. Mena rā ia he kapa kā wero I a rātou? Ki au nei, ko ngā kapa ka tāe me ki te tino wero, ko ngā mea he kaha no rātou I roto I ngā paumua. Ki au nei, kua hi te reiria,
kua tō te rā ki a rātou, kua ki te kē tātou I te mahere rautaki tika ki te whakahinga I a rātou. Nō reira ko ngā mea pēnei me ingarangi, pēnei me wera, ngā mea ka tāia, me ki te āta whakararu. Tā te mea mōhio kē tātou, te tūmatanga me te whakamutunga o te whutupōro, ka waiho mā ngā paumua, tērā mahi e tutuki no reira ki au nei pēnā he ngoikore no ngā paumua, kāre tāia te āta kōkiri tēnei kapa. Nā e hoa, tamatoa, tō kapa riki makau o roto I tēnei ao nei, te kapa e tino matapopore tia, nui tia nei e koe, e haere nā rātou ki te whiringa tō te NRL, pēhea tō wairua tō ngākau I tēnei wā? Miki, kua roa rawa au e haere ngātahi ana me taku kotahi ki te whakamihi I tēnei kapa, ki te ki atu ki te marea, e tika ana kia riro I te kapa tamatoa, te taitara o te whakataetai I tēnei tau. He nui tonu te wero mo te whiringa toa, ki tō kapa Manly, ko Manly ki au nei, ko rātou tētahi o ngā kapa o te tau. Engari, I runga anō I te āhuetanga o te mahi o te kapa, te kapa tamatoa I ngarangi whakatā kua tahātu me ki kataia. Me ki te āhua o ngā tākaro, me ki ngā paumua, Sam, anō hoki ko ngā Māori kei roto I tērā kapa hoki, I tū rangatira, tū rangatira katoa nei. Nei a hau e tū whakahihi ana I runga anō I te āhuetanga, haunga rā no te kapa tamatoa, engari ko ngā Māori katoa I ki te arawatia I ngarangi whakatā I roto I te kapa opango, I roto I te kapa tamatoa, miharo ki a, miharo. Tūma mau, koutou te hunga tautoko I te kapa tamatoa, e aroha ana hau o Manly kia koutou, I te mea ka tapepe koutou I te mutunga o te huarahi roa, kua takahia nei e koutou. Tai hoa ake. Tēnā koe tū, ngā mihi kia koe. Kia ora.